Mo gaetso re bua re kopana gape mo bekeng e nngwe gape mo thulaganyong ya metshameko e le Konka Online mo motsweding FM mo re lebelang jalo metshameko e farologaneng gompieno gape jaaka re dira ka metlha re tle go nna le moyeng ga se le fela ba le bantsi ba itse ba ipotsa gore moyeng o ke buang ka ene ke mang me re na le moyeng mo tshameka morago wa maloba wa setlhopha sa Kaizer Chiefs fa o belego ka dingwaga tsa bo di 80s early 90s o ka itse gore ke bua ka mang o ne apara nomoro ya bolesome le bosupa kwa setlhopheng sa Kaizer Chiefs ba le bantsi ba ithaya gore ke gone nnang gone nomoro e kgale le gone nomoro ya bolesome le bosupa mme ga ke tsamaye ke le nosi ke tsamaya jalo le Warabile Gaborone raurau ka dumedisa ba gaetso ko gae ke go leboge OJ ke dumedise babogedi ba Konka Online ke a bona gore gompieno anong o bontsha maitemogelo a go OJ ke tla tsa se nka kwalla mo go sone gore ga ke tsena go lapeng ke kgone go tsamantsi ke o ketsa kitso e ke nang le yone Brasiti re go amogela re a dumedisa ebile botwaka ba gaetso nte ke le lebogo le gore le be le ntirile moeng wa lona gompieno ke tle ke bolele ke simoloteng botshelo ba ka teng go fitla mo ke leng teng gona yaanong ke a leboga Brasiti o tswa mo lelapeng la kgwele dinao fa ke sa fose fa ke ne ke gola no go na le motshameki ba re ke Humphrey ga ke itse le tsalana jang wena le ene nte ke re ka bokhutshwane nna ke le maoto Humphrey o buang ka ene o ke ngwana wa ramogolo wa ka okay re o khuisa rraagwe letsele mme le ene o ne a tshameka bolo re tsalana ka tsele le tlo tla ke re hela ka bokhutshwane lesika le kana family e ke dirisa puo ya seeng ke family ya sports okay kgaitsedi ka le bona ba kile ba go tshameka netball ko Moseja setlogolo sa ka ngwana kgaitsedi ka o tswa go representa South Africa ko Wembley ka tennis okay a utlwa ke gore a kere mo family ya Rakole ke batho ba metshameko Johannesburg tata mothabile a ke tlogela gore Johannesburg ke re Soweto le Bophuthatswana mo malobeng dio tse pedi tse ne le metsi le oli fa o le ngwana o tswa mo Bophuthatswana o tswa mo Montshiwa o re o ya Gauteng bagolo bana ba go makalla mme wena nra go bona o le setse o le kwa Soweto o gorogile jang ko Soweto tota o isitswe ke eng kwa Soweto pele ga re bua ka Kaizer Chiefs nte ke simolole kwa ke itse kgaka jana mo nakong e fitileng ke re go go tsana go setlhopheng sa Kaizer Chiefs ke simolotse ko setlhopheng sa Pretoria Kellies ke tshotse ke Geskomane le Density gore ke go iteka go bone mme ya ra ke le ko ka itlhela re gore nna le batshameki ba Geskomane le Density bone bana ba bereka mo stationing se bone bana ba bereka mo stationing mme ga fitha bo ntlheng ya gore nna le bone be re sa kopana sentle mme ka boela morago go boele morago ga ka be ke fitla ke kopana le Norman Gold Power Market o na tshamekela setlhopha sa Morocco sa Losi a ba ntha a re ke eng ke sa go iteka go setlhopheng seo mme be ke dira yalo mme ne ke ruta mo go na le sekolo se ne ke ruta mo go sone ka be ke ngwega ke ya go iteka go setlhopheng seo sa Morocco sa Losi ya ka Norman Makhetla nang kopini go tsena ka go teng ke krele le gore ba tshameka le setlhopha se sengwe sa Golden Arrows go Natal and then be ke tshwana gore ke go kopa boroko go mangwanako go ga mangwanako ene le go tladi e le pleke ya maitiso okay itse gore pleke ya maitiso go dikata go na le katara di a nna go mme mangwana ba bara a re kana motho ke ngwana wa uswaka o tlile go joina Swallows ka ntse mo go na le ba latedi ba Kaizer Chiefs gore ba dirile yang gore ba bolelle Iwet Nene the late Iwet Nene gore go na le motho mo tladi mo o tlile go joina Swallows mme ka nakonyana e rileng ke ha tsena mo tilong ya maitiso a tla go ntsa ka go the very same night ka go trainer le Kaizer Chiefs ka masego the following week ke sainiwa that's how I joined Kaizer Chiefs Brasiti go gore mo malobeng a go batliwa motshameki ka gore o je o na le go ntlotlela gore a go batliwa motshameki tla re utlwang ena le bua mo ha re tlisa mo re tsa metshameko gore se bueledi sa ga mamang tshwantse se go bua le motshameki o rileng wena fela go tswa ga molaetsa o ga o le go tladi gore wa go ikatisa setlhopha sa Morocco Swallows
molaetso wa kgona go goroga go ba ba maleba ba setlhopha sa Kaizer Chiefs ba netefatsa gore gone tsatsi leo ba goroga go leng teng ebile ba go isa ikatisong gore ba go tlhole gore a motshameki o diphatsa go kodisiwang ke setlhopha so se gore ke nnete sa tshela motshameki ne a batliwa ka tsela ntseng jalo kgotsa motshameki ga re batla go mo kwadisa ne go tsewa matsapa ka tsela ntseng jalo ke tsela gore go ntse jalo mme gape ka bokhutshwaneng ka re nka tsela gore Kaizer Motaung o na le lesego gore a bana le batho ba ba kgonang go mo direla mo botshelong go tlo go bui ka puo e reng ka seng e re sometimes to be a good player you need to have good players around you ke tsela gore Kaizer Motaung le no na le batho ba ba kgona go mo direla because nene se Kaizer Chiefs e leng sone ke yone bontsi ba di playera tse ne di tshamkela Kaizer Chiefs bontsi ba bone ba kreilwe ke nene ke ira sekai fela ka bo Tenten Zimande Shaka Ngcobo bo Biza Dlamini teenage Dladla teenage Dladla o tlile morago ke bua fela ka the founder members o ile ba utswa ba campile go Durban the risk enetse wa ke monna o ileng ya khosa botshelo ba gago go batla teenage letsatsi le teenage letsatsi le nena na tlhokafala ka lone nna le Malombo we were the last players so tsene di recruitiwa ke nene ne re tshwantse ka be re tsamaile mmogo go latela teenage only to find that na ka ne ke dula go plekeng ya maitiso le ke tshwantse ke go thusa bosigo ba teng Malombo a tsamaya le nene kanti that was the last day ya nene ke ka mo ke reng ka bokhutshwane Kaizer Motaung o sego go be ana le batho ba ne ba kgona go mo direla Kaizer Chiefs I would say in a nutshell Kaizer o le sego gore a ba bile le batho ba ne ba le ya go China nge ba bo Clarence Molokoti bo Ratha Mokgwatleng so batho ba ke bone ba ba dirileng gore Kaizer Chiefs e nne se e leng sone gompieno mo kgorogong ya gago ko Kaizer Chiefs ke rata go dirisa lereo la gore it's natural gore fa o tsena mo lefelong ga o ritibale gore ke mo lefelong le lentšha setlhopha se ntse ke utlwala ka sone o itlhela bo mang ko Kaizer Chiefs ha o tsena ko training ko tsatsi la ntlha ko Kaizer Chiefs o fitlhela bo mang ka bokhutshwaneng ka bea gore ke ne ke le lesego gore ke be ke tswa mo teaming e tshwanang le Wanderers le an amateur team ya go join a professional team like Kaizer Chiefs by then ke ba yalo ke ile ka nna lesego gore be ke kopana le batho ba dinaledi tsene di le teng go Kaizer Chiefs ka nako eo gore ba kgone go mo botshelong go na le gore wena o tsena ya mo bathong approach ya go ya mo bathong so that in return le bone ba go tseja ka o lentse so ke so le silence and thusa because ha ke simolla go tshameka game ya ka ya ntlha ke ile ka batla go itikanya le bone only to find that gore go nna bothatanyana mo go nna I was very fortunate gore AC by then o na setsa buile ka moseja a batla mo gona anta are bro don't try to imitate us tshameka bolo ya gago re tle re go kgone go supporta mo teaming ya gago that thing ke yone ile nya ile gore ke relax ke tshameke bolo ya ka and then they will be able to support me to game go tshameka game ya se tse go pola game ya teng ke very ne re tshamekela le Morocco Solos Big 15 okay ke ne ke ya opposite league mo ba ne ba ya teng and I was ke ile ka ntshiwa and that thing ile nthusa because I would like ne ke le sego gore ke ile ka kopana le batho ba ne ba ntse ka mo ne ba ntse ka teng bo AC how like ke le sego gore ke tshamkile the whole team the founder members of Kaizer Chiefs unfortunately go setse ba le I think 6 that's Kaizer Ratha Big Boy Kholwane Big Boy Kholwane and then be na Banks be na Jake be na Maria ke bona ba se mo botshelo mo boka kwana ba ba sampana ba botshelo mo bokwana ba ke ba Krailin thereafter bo go tana Malombo le teenage the last players to ne di sena ke the late nene okay gantsi mo go tsa merero ya kgwele dinao ga o tsena ko setlhopheng o tshwanetse itlholole maemo a gago ga o no tsena ya ka o jena tlhalosa ga re bula konka online kgotsa re simolla puisano ya rona re ya tsela gompieno o buile gore
go o gorogile ka tseleng yang go setlhopheng sa Kaizer Chiefs ke batshameki ba feng ba no gaisana le bone ka nako eo gore o kgone go ka feletsa o simolola motshameko gore ke tle ke utlwe batshameki ba ga jana ba tlhalosa gore ha o tsena gona go fitlhela gona batshameki ba le bane ba tshameka mo maemong a leng gore o tshameka mo gone bile ga gone opo ka go letlelang fela gore o tseye maemo tshwantse a go ba le pele ga o tsena ke tsa gore mo go rona ka nako ya rona ne re le tshego because team ne sa nne le di-player tse 40 yaka re ba nna le 40 rona no kry re le 17 e le 11 e tshamekang e be nna le 4 e ko benching mare go ntse go le yalo o no eletsa o mong gore a le male gore o kgone go tshameka o kgone go tsena go tsinde go boneng tshono ya gago yo o no a tshwantse le ene a lwane le position ya gagwe e senya ka gompieno ha player ya leina le rileng e limit ha ntshiwa bike e tlang ya tsena ha gona competition o dirile ka fata se ga ba katisi ba bantsi ga ke itse gore a o kile wa feta mo tseleng ya ga Orlando Caceres o dirile le bo Joe Freckleton fa ke sa fose ke dirile Mario Tuani ba bantsi o dirile le ba bantsi mare go setse o na le o mo gopola ka ya dio tse dintle nako tse dingwe gopola ga se gore gopola coach ela ka gore he was the best coach go na le mo kgona go mo gopola gore mare coach fa nna le ene re sa utlwane sentle se ke ne ke se tshameka ona sa se batle mare nna ke itse gore se ke se dirang ke se siameng I would say either way yeah I would say I had good coaches 3 coaches ba ke fitileng kana botshelo ba ka o fitile mo go bona yeah let me start with Mario Tuani Eddie Lewis yeah Eddie Lewis yeah Eddie Lewis o na coach a Vetse a coach a Kaizer Chiefs on sa tshameki mo liking ye wa le kana botseo ne re tshameka mo liking ye wa ke ra o tso coach tse Vetse batla coach ko Kaizer Chiefs he una refa freedom ya game freedom ya game in this manner he would say sometimes you ka puo ya bone ya seeng are a player is a better judge in the field of play because kana go tseno kro hore le planner di tse di rileng go dressing room go training but situation e tlhaga mo gaming o kre e falogane le plan ya lona go training so as a player in the field you are the one to make the decision then Mario Tuani he was a mafia se a re diretseng sone ko Kaizer Chiefs o dirile gore kana go rena re sa bone madi ne re gola 50 rand ha o le mo benching it was 40 rand it was a lot by then ene le ntsi ka lebaka la gore ha ke tlogela teaching ka 1976 I was earning 76 rand ha ke a go Chiefs e fitla na 200 rand yeah re tshwarele mo re ya go ya di coach Mario Tuani o ne ana le so sa gore a khatle a encourage di player because una khona go bolela gore ha o bone tshono ya go tshameka e dirise because kausane you might not get that chance so explore le botshelo bontse yalo ha o bone tshono mo botshelong ya gore o khone go collecta so se dirang se dire kana go and then Freckleton o na le ka tsela ye nngwe ile ene le ga le mo botshelong ra farologana re la ditshwae kana o tseno ha o tsena mo how will I teach ba hora ba re gona le bana ba ba highly gifted normally gifted less gifted and retarded ba farologana ba go tshwantsho ba tsenya ba tse botlhe le bone ba ntse fela la bakatisi so Freckleton bothata ba gagwe o na batla go tshamekisa rona African footballers ka style sa manyesemane problem ya gagwe e ne e tlhaga but now lene re ile ra modirela motlhofu ka hore ha re tsena mo grounding re fitla re itirela se rona re naga re bonang gore se ka re direla mare bothata ba gagwe o na khona gore ha o dira se a na sa batho gore o se dire o na sa tshabe go go faena salary ya gago motho a se setse re buisana jalo le bawetu city council city kule ba le bantsi ba mo itse jalo mme ke batla re tle mo ntlheng ye Bra City wena le Jomosona go na le selo sa gore a ka ba tlhola botlhe Jomosona mme a tsena go Sylvester Kule wa ema ga ke itse selo seo o no se itse kgotsa o no tsena
It's like a normal game fela mara bo bona gore o tshameka sentle a o na le a o tshameka against Jomoson. In a nutshell, I would say that guy, he made me what I am today, or to be known. Because Jomo, he was untouchable. Yeah. He was a magician, more football, more ball, out for the ball. So Kenya Chiefs had a problem had Samekali Stoppers Pirates. By then, there's some another coach the owner, Ilan Kezamtau. Yeah. And then Negitamka Momidlingana Kuyo. So Keza about this side Maria ona said to Humaka, Asa said to Humaka, Nalema Lombo we were good in Magi. And then Abarika Malombo, he's hard and strong. Corner holder who grabbed the loose ball and Nakidule fella Mohojoma. And then Keza said to me, at City, this is your chance to exploit or to Yeah. But if he goes beyond the halfway line, moto hell, when I at the side, because Pirates in Nalabuqua, but now failing to think Libon, Bapalago Basafa Jomo, rather than the whole Ankisegua, and then everything about Samkela Mohoyena. So, Mohona in Ilmuto, because none get this step, I fell at the player, yeah. And then I became famous. Even today, yeah, people are still saying I was the only person who can neutralize that. I was the only person who being a star by then. Yeah. No prepare yang Bracity. Ha re tshameka metshameko e tshwanang le o ntse o tlhalosa o je ka one ke metshameko e leng gore ke motshameko wa Soweto Derby ke tsa go la letsana gape a letsana tla se gape le setlhopha sa Moroka Swallows ke motshameko e leng gore o lebelwa thata ne le bankanya ka tsela ntsi yang kana go e ka gore batshameki ba ga jana tle ke utlu ba re ka beki ya Soweto Derby o tswa kutlung o ya go ikatisong o tswa go ikatisong boela kutlu ba patilediwa ga ba budiwe lona ne le dira ka tsela ntsi yang go bankanyetsa metshameko e tshwana. To me it was a different way because I had a problem with Mapolisa Jobe, I would say. Had Tamagal Pirates and Kilagatwara Habedi. Gatwara Habedi or a Gisakon of Samka game. Usually, 100 Tamagal Pirates and a Gitiswa Moha, get out Jiba, get out calling to a Friday. I remember one day, Kinali girlfriend there, William Affiliates, Elimu Fumahadi, Maroto Festival 2011. Kinali, Kids Horakima Police, Bankisako number 4. Number 4 in a little trunk where the criminals. So, lucky it's an award, the great Lelo Horonalma Police favor pirates. Number 4, Ekago Hillbro. Lucky it's an Obama Police, Bama Motorki Battle, the York. And then Baban Kisa Bang Mwehisa. Then Kine Katabo House from Hillbro to Diagonal House or at Ixikia High. Ganti by there, Ganakwe, Mofumahadi, we lay Horipota cookies as usual Horiki. Bampatile the police station says also Habaisiba Baki Bankre. So Hagitamo Yaraba Garabo Garapoto Yahao. Rona gaming ule rates a fela ka maitlanka teng. Mare ha itla mo Pirates it was different because nereka jiwa ke di team tse tsotlhe mare seng gore jiwe ke Pirates. Because ha o jule ke Pirates ne re silwa faletsa di supporter tsa rona. Ba ne ba ka jiwa ke ditlapa tse dingwe seng gore ba jiwe ke Kaizer Chiefs. I remember one day. By then, Ronaldo player that are the team really the friends. Now, we didn't clear renter Tamika, the Rohana who were James Halitwa Molagoga, Replana Horagoga, Retalo and I only 90 minutes, but after game, did he show me? So, Moho Mogana Guarunano Hunze Fella. But now, the thing in the Idira Horror, especially on some Pirates. In Elemantry Anna Atam Kaizer, because he would say to us, guys, sometimes you should bear in mind some of the players, the spectators, the supporters, but like a 10 rand, I have a fellow Hotahole Sebele. Yeah. Baba Mbalu, female Horbatla Sebele. Yeah. And then Lona, Billy, but disappoint.
So that thing, it was glued in our mind. Gore re tshamekele di-supporter tsa rona. Gore tsa salary ne re di tsa morago, but the first thing in there gore to please our supporters. Ke gore ke se ke ipotsang gore a di-player tsa gona yaanong ba na le that thing in their mind, or sa bone ba shebile as long bone ba duelwa gore go loser ha se sepe mo go bone. So that's ke one fela go itense. Bra City go na le selo sa gore ba tshameka morago ke batho makgwakgwa gore fa ba le mo lebale tshwanetse a tswana le karata mo nakonyane e khutshwane ke kgonneng go lebelela o tshameka kgola dinao ke sentse ke le monnye gone ga ke gopole ke go bona go te go betse kgotsa o bone karata e khibidi selo se sengwe se se gagamatsa ka wena Rabi fa Bra City a tshameka ba tshameka morago bontsi jwa bone ba di kausu kwa mangoleng Bra City di kausu tsa go di hlola di le kwa tlase mme o itse gore fa o le motshameka morago ga gantsi ba itshireletse ya ga ke itse a kile wa nna le karata e khibidu wa tswela ko ntle le baka kgobalo ga ke gopole a ise ke nne le yone le yo la se ke nne le yone gore mo botshelong ba ka ba football ke ne ke ipolela gore motshameki o ke tshameka le ene o theogetse le nna ke theogetse mariano ha ke motlusa bothoko sa gagwe gore a benefite wa go benefita yang ha ke bolematsa ke se ne se le mo tlhaloganyong ya ka ene sa bobedi ne le gore re tle go tshameka bolo sa ka ke go tsaya bolo fela then ke tshamekisa di-teammate tsa ka go na le nako e nngwe ke fa go ne ntla go fetoga ga ke tse o tshamekile le bulu o tshamekile le jeki mo teng bidiwa 4 and 5 bogologolo o tshamekile ke batla go tla mo nakong yanong ya ga Brixton Tower go na le nako e 1984 no le teng mo setlhopheng seo mpolele ka setlhopha sa 1984 le tshotse sengwe le sengwe ka 1984 go ne go diragalang ka ngwago nka bua gore ga tla go bola re coach wa ke mang ne le Ted Dimitri Ted kgotsa Joe ke nana le Joe ne le Joe Fregelton ha le Brixton Tower ke Joe Fregelton potso le ne reng kana potso ka ke gore go diragetseng ka 1984 go ne le eng se le rotloetsa thata jala go fenya sengwe le sengwe mme ebile o no tshameka le batshameki ba ba farologaneng nra bona gape ka Brixton Tower Jimmy Jubet o ke to le tsholeditse thata wena le ne kwa setlhopheng sa Kaizer Chiefs ha ke tlo nka go hetola ke re a re simole ka 1984 go itletse fela gore le fenye dijana tse kgotsa go na le maikaelo mo go setlhopheng ke tsela gore ka mone re le ka teng hela ka ne ke fetsa go bua gore ka nako ya ga Kaizer mo taung re coach wa ke ene everything was to please our supporters because winning cup or winning game mo go rona it was something else ke ka compare le team like Real Madrid Real Madrid e tshwana le Kaizer Chiefs by then each and every game to them it's a final so mo go rona no go ntse yalo re na le moya wa nka bia ka puo ya seeng ke re we were playing for each other gore no go sena kutlwano ya rona ko ntle ga motshameko or le ko ntle ga motshameko le mo motshamekong re le se le seng dilo tsene di dira gore re fenye di-game tsa rona because we were one thing and we were one thing unity ni le go godimo go setlhopheng sa Kaizer Chiefs gore le mo katisi mmereko wa gago no le motlhofu because ne re kgona go ajwa a game before e tshamekiwa yes ke tsona le sengwe pele ga ke botsa ntlha engwe gantsi a re Kaizer Chiefs ke ano ke bua mo nakong e leng gore ke tshetse e nnyane Bra City sentse ke tlo go nna lobaka a re Kaizer Chiefs le fa gone le khale ba sa bone katlego mme le la Kaizer Chiefs le tsamaya le dikgele ya ka o jintsa go botsa gore a ne le itse kana ka ngwaga yo ne le fenya dikgele ka go latelana le tswela go ka fenya sengwe le sengwe se kgotsa dikgaisantswe le tsa karolo mo go tsone ga o leba go mo tsotlhetseng gore le di fitlheletse a re tle le duli fela le ba le go santse ba le gone mo tshelong ka kwano kgotsa le buisane le dirisa megala gore se re se dirileng se
pateletsa gore batshameki ba tla latelang le ba santse ba tshameka ga jana ba tswelele go ka godisa katlego a setlhopha ka gore go bua nnete setlhopha se lobaka se sa dire sentle yaanong katlego e le nne le one e le gore Kaizer Chiefs go te Kaizer Chiefs bogote dikgele maikutlo a go fela ka seo ka gore setlhopha se lobaka se sa tle go le shekere nka bea ka tselentsenyana ke re mo gongwe kana ka re motlhomongwe e dirwa ke gore tlhwatlhwa ya maloba le a gona anong ga di tshwane mo goreng gore ke tsela gore nako tse ding di batshameki ba gona yaanong ga bana kutlwelo botlhoko mo di-supporteng tsa bone because go tlhoka kutlwelo botlhoko mo mothong o go support-ang e utlwisa botlhoko because these people they are spending so much. Imagine motho a tswa ko Natalspruit a ya Durban a go sheba o tshameka o sena kutlwelo go tlhoko ya gore motho wa spenda wena as long o kgona go tsaya salary ya gago e feletse o tshamekile ha wa tshameka ke tsela gore ba e tshwantse e bokwanyana bo ke belaela bo sampa bo teng mo di-players tsa gona no ha ba naganele di support tsa bona. And then there's one thing the player a motlhomo ba ile balang gore mo botshelong ba football is a talent and the talent o tshwantse go e berekise and the football botshelo ba yone bo bokhutshwane and o tshwantse o enjoy the period e modimo a go fileng yone gore o tshamekise talent a go fileng yone gona nako e nngwe ke tla ke bone Brake ya lebitsa Brake o na le go lebitsa le ya ko nkile ka le bona ko Derby le ko FNB batshameki ba maloba e ne le yone ntlha ya gore ka gongwe le buele batshameki ba kgotsa ne le fela go le laletsa gore le tle ko motshamekong no ne ba re invite le la gona le last nyana nako e ba celebrate eng a ka gona go ya ne ke na le leso bile ke ile ka nna le ditlhong ke founelwa ke McCarthy a re ko Botswana mpotsa gore why ke se ko panong eo then ke mo tlhalosetsa la fela gore I had a funeral so I couldn't attend it. Go na le batshameki ba ba neng ba tla ko Chiefs ba le bannye le ga jana ga ke re ga gona batshameki ba bannye ba batlang mme ke tibatle ba timele ba bangwe ba nako ya gone yaanong ba tle ba timele fa ba tsena ko setlhopheng se se tshwana le Kaizer Chiefs ka nako tsa lona fa o ne le ko fa ke gopola sentle mafa o tlile morago a se le monnye o go fitlhetse ko Kaizer Chiefs a fitlha itirela leina Max Maponyane Dr. Khumalo tlile o setse o le teng kwa Kaizer Chiefs a le monnye bontsi e maphike jalo le ba agile jang ba tshameki ba khotsa bile ba tsena ba le mo gore no setlhopha se ke setlhopha se se tona re tshwanetse ra dira jalo bo maphike bo Dr. bo Abel Shongwe ba go fitlhetse go setlhopheng sa Chiefs ka mokhutswane teke ya rabela go re ha ke itse gone yang gore Kaizer Chiefs tla ke re ke bue ka Kaizer Chiefs ka re ke batho ba ke tswang go bona gore mo developmenteng ya bone ba e bereka ya but anyway dingwaga tsa maloba le tsa gona no ga di tshwana ka nako ya rona ka bo Doctor reserve site ya rona ne re trainer le yona every Wednesday okay mo e leng gore e tla re trainer le bone sometimes defense ya reserve side it's in wako first team is wako reserve side the same applies to middle field and then sometimes ha gona le di-friendly tsa senior team go tsewa some of the reserve side players ba tsamaya le first team and then sometimes ha reserve side ena le di-friendly some of the after game re sena go tshameka go announce-wa gore senior players two defenders, two midfielders, one striker it's a reserve side so that thing ile ya ira unity ya rona le reserve side ya rona or freedom to these guys gore ha ba tla mo first team ba sa imelwa because na ba tla ba setse ba re tlwaetse that is why in e dira gore in ne matlek though bo Doctor bone ba goletse go teaming Doctor ne le ball boy ya ha Banks Tlhodi ha ke joina Chiefs ba pa ga gona sa batla tsamka bole total so bo Lentini bo Ntsi bo Tshepo
ba tlile ka tsela e yalo gore ha ba joina first team Yeah. go se boima go se boima mo go bone oh no yaanong ke a tlhaloganya ke ne ke ipotsa potso e gore nema batshameki ba bone ba tsena fela o bona ba setse ba fitlha ba siame tla re ko setlhopheng sa Kaizer Chiefs ke batla re tswe go senene kwa re ntse re bua ka fa o no tshameka kgwele ya dinao ya re o tswa mo kgweleng ya dinao wa tla go nna mokatisi mo ditlhopheng di le pedi mo ga ke itse gore o tlogetse kgwele ya dinao e le dingwaga di setse di go bolelela gore mangolo a tlhola a kgona jaanong kgotsa o bona gore ke tshamekile thata yaanong o bo tla go katisa pharologanyo e nnile yang go ile ga nna jang mo leetong leo pele nka fitlha ko ya go tsena mo ditlhopheng tse dingwe ke retired ka 89 ke sena go joina Chiefs ka 1976 ke tshameketse Chiefs full 15 years yeah gore ke tlogele ko Kaizer Chiefs ne ke bona bokgoni bo ke bo dirileng kana bontle bo ke bo dirileng mo setlhopheng seo yaanong ke sa batle go senya bontle bo bo dirileng yeah though batle ba re protect the beauty that you have done. Yeah. So ke dirile ka tsela though Kaizer le ene na go na sa batle ke resigna because I remember Harry kwala ka 1989 ke ba ra ke re gents let me just thank you for the extended of family ke na le yona mo go lona. I'm retiring. Kaizer ba stop and Harry City is joking and I was retiring because ne ke batla go sireletsa bontle bo ke bo dirileng. That is why le respect ke sampana ke na le yona mo go lona. Maybe it's because le kana go tla ke maybe ke ka mo le le moeng wa lona ke yona se because go itirela bontle bo ke bo dirileng. Then ha ke tsena mo gae because gore ke tle mo gae ke tlisitswe ke le baka la gore some of the supporters tsa Chiefs ba ne ba promise go ntsenya bullet ke sa tlhole ke batla go tshameka. I remember no go tshamekiwa JPS ha ke a tshameka ha Chiefs now jwa ke Pirates the following day some of the supporters se di tlile mo go nna ba mpotsa gore mfethu o ya jabula ma o bona se dliwa motho a tswere suna o se bona ka matlho. Then I decided to resign ko mmerekong ka me ke bereka ko Premier League company and sponsors Kaizer Chiefs. I resigned. I came back to Mafikeng. Be ke fitla ke coach setlhopha sa Grand Wanderers. Ke mo Sepodisi se ileng sa mo kopa gore ke tlo go ba coach. Ke joina Sepodisi ka 1990. I retired 2014. Brasiti batshameki ba leng gore ba na le tshono ga jana gantsi go lwa ka maitsholo a bona go na le sengwe se ntse o se bua gantsi o buisana le rona ebile o bua le OJ ore ne le kgona go ka lwa mo metsotsong le 90 minutes be le ka botsana gore morago ga motshameko re a kae ne ke lebeletse mo biking ye OJ kganya ga Badino Mango kotsi ya sejanaga go kaiwa gore go na le makgarebe mo sejanageng go kaiwa gore tetofatso di ka ga ana itshietse ne le kgona ya ngena ka lifestyle ka gore lifestyle ke mathata mo Afrika Borwa ga ke ga dinako ga di tshwane mare o tlhalose sengwe fa la re simola puisano gore go no nna gone go tla di ne kgona go kala dikatara lifestyle ne le kgona on my side I would say ne ke le sego gore ke na le batsadi ba ke ne ke na le bona strict because you will feel like you punya saying in life you set a standard and you compete with the standard. Mo botshelong o beya motlhala ba batlang go morago ba latela mo go nna se se beilweng ke batsadi baga ro rotlhe go gae re so se le sengwe re ithutile so se le sengwe se re se rutuleng ke manamogolo but now ke boela go dithimeng Kaizer o na tla re are guys protect your appearance because
whatever you are doing se wrong se tla tlhaga se go ntshe mara ha o dira se sentle ha se na go tlhaga those are ke do tsene di khona go re khona go sireletsa seriti sa rona puo enetle e buiwe ke di official tsa Chiefs before game and after the game ke do tsene di re thusa ba re bolela gore re tshwantse re itshware yang because whatever you are doing se wrong se reflectela ko club so fa o ne go Green ka Wanderers ke tla boela go Wanderers ga se tsame o le ke go utswa batshamiki ba Wanderers o ba isa go Kaizer Chiefs no I remember game ra tshamka game le Kaizer Chiefs go Odi ke a gopola Wanderers ne le ntle by then ke a gopola no go na le bo Harry special bolifi kana go just unfortunately re sa ja Chiefs by then yeah but now some of the supporters ba Chiefs ba mpotsa hore ha go na gore o ka dira plan for Chiefs na azange ka plan ka bua fela gore batho because na ba bone Timothy seana oh ga se wena o itse Timothy ba ne ba mmone okay all right morning be ke ba bolela gore ba ka go bona di official tsa Wanderers and then ga dira gala se se dira getseng Timothy a ba tsama a go iteka lesego le a ke re mo botshilong ha o le motho wa compare gore a ha nka botshilo ba ka buka sia maru buka se yeah he was a good player and he was capable who can start as a Kaizer Chiefs but he decided to come back home and it's a hore le mo go mo o tshela sentle he's at home yeah mo botshilong but le ba re great man tried and failed but never failed to try he tried ka mo side ya bolo a tlogela lebela dithuto tsa gagwe because education it's a lifetime talent no one will take it from you yeah compared to dio tse dingwe tsa lehatsi tse re sa itse gore di tla fella kae motho a ke a solofela gore o ntse o itumela jalo puisano ya rona me ke itseng gore setse e tle go fitla jalo kwa bokhutlong me ke batla re lebelle fela bokhutlo jono jo beke le Bra City pele ga ke ya ko Bra City re lebella fela makgaola ga bokhutlo jono jo beke a ona le tsholofelo mo katising o mosha Chiefs ntse sa dire sentle mo di gantse di fitile o bone wena mo metshamekong ga ke itse ke batho ba tsutse modumo a ke metshameko mebedi ga ke itse kgotsa wena o bona sengwe go tswa compared to Chiefs e fitileng nna ke tsela gore sabe ke bona ka motshameko wa bone ba tshameka le Tlapeniso ko Africa ko Bloemfontein Young Africans 4-1 ele ne ke ntse ke ra batho ke re 4-1 ha e dire sepe shebelela motshameko le metshameko e ne re tshameka mo ga e fitileng yeah o na le pharologanya a e dirileng ke mo leng ka teng he's a disciplined somebody and very firm somebody I would say go tla tswa fela mo di playereng tsone ka botsone gore whatever se a ba dirisang sone ba se tsenya mo tirisong go kana mo planning Mariana o tle o dira pharologanya mo slapeng se ke ha di supporter tsa Chiefs di ga bona chance because di supporter tsa Chiefs ba spoiled yeah they are very spoiled ba sentswe ke lona tota yeah ba sentswe ke lona tota Katlego e fetile yeah me Katlego e tle fetile re a Moses Mabida ka Satertaga fa o lebella fela maikutlo ga go bona eng Stellenbosch se ga gamaditse batho ba le bantsi tota ka mokgwa ba tshamekang ka gone commitment e ba nang le yone a ke itse wena fela jaaka motshameki wa maloba o wa go bona motshameko ntseng jang yone ya go nna motshameko o maleka 50-50 yone ke tsela gore ya go nna gone
Cup game le league game, there's a lot of difference. Yeah. Go depend gore ke mang o se bete go tsa di chances. Yeah. But ke sa itse gore nkile ka favor setlhopha sa Pirates mare yona ke fa gore ina le edge ya gore e win a cup. O kana ma Chiefs ke ma Pirates ke na le go lebala se sa gore pele ga nna le Chiefs no tshwantse o bone o le Pirates khotsa le Swallows ndintsi yalo di tlhopha di le pedi fela ka nako eo di le Kaizer Chiefs le Pirates le tsa go Durban ke ra Swallows le Swallows le Pirates e be nna bo AmaZulu bo Golden Arrows go ya bontsi jwa batho ba le ka kwani ba rata Chiefs le Pirates fela motho tse re gore ga kwa bokhutlong jwa metshameko mo sekhutlana sa rona sa metshameko di tumeletse gore re na le yo kileng atisa boitumelo mo difatlhegong tsa baratedi ba di ba kgwela dinao ke bua jalo ka bana ba Misa City Council ka nako eo Sylvester City Kole ke eno re ile moeng wa rona mo letsatsing la gompieno se fela gore o itumeletse jalo puisano ya rona Rabi a re garele Brasiti re lebogetse nako re fileng yone re motlotlo ka wena me ya ka o jentsa kaya o botlhalositse gore makgaola kganga go le bakae re tla ba gopotsa re go eletsa tsotlhe tse leng gore di dintle mo go tsa merero ya kgwela dinao me ke tsa gore go nna teng ga go mo gae go nna ntse re go bona o itse gore re motlotlo ka wena bile re ipela ka tsotlhe tse go ka feletsa o re direla tsone mo provinceng le mo nageng ya Afrika Borwa o je ke ya me re tswaletse motho wa se go kopana go mbekeng tlang bye bye